headmaster. Oje Adanko here, boys for Charlie Adanko straightforward. Esam my punishment count. Charlie akurugu babi owo bia no. Rate na kasa no uni. Watwem ha. And one say me kɔ so straight. Akɔgye Madanko. Kame de ma ba school se me mbra me sua ni ndi. Teacher ni mpa ma asem o. Boss on mpa ma asem se on fa me nya hwehwehwe. Na me tue betua ne ka de o se me. Me nya yeda na mawu. School on mpa ma asem o. Ba ne hwe. Ma sa dread we. Why dread we? Na me ye adom na oteto na opira. Na obi ani asem na me bo ana. Me adom na oteto so de aso na afa so awu because me gina wa hwe na me. Guys, I'm going to buy High Madec TV. Your backroom say, YouTube be nkomo about say, wo school, a deben pan happen ya, a show, up to date, ukaya, na how a hantel, unya ya pa na o so I be man, ka o masade nisi. Nti now man shokum na ya ni amanfo nkasa, ya backroom there say Joe bi adwen. Omo e na obi abeka so obi e be share street no so bia obekasa. Na what you yeah, brother me ni nkomo kakra. Be me kakra. Let's say Nyame adom. Your friend Emeka first. Rich president. And we question kitwa oh yeah, come on there. Me person viewers na omu there won. Subscribers no won bisa me question bisa me kumene street no boys in Emeka sa. Mo nkoye dabi. Na then you bisa say we school. My school. Okay. And my VSS. VSS. Okay. And no kwa be boa me. Na uko school mu won. E de be mpa na happen ya esi ya ehye wa anka wunya akwanya ni be manka o masade ni si. Mo sa question we. Ma hwe ni so since me we school. Ma hwe so we be some sa question me nyo bi kra me say me check the masem. Okay. A teacher ni be headmaster. Oje Adanko we boys for Charlie Adanko straightforward. Charlie we twa me na aso we pese teacher ni no what is asem we. Okay. Your friend akurugu ba school ni dey me nya dey. Me mo bo no dey hu me a obey den obehu me. Oje Adanko ye den ewe Adanko pa. Boys for war na chi no wura bi dan ye dey. E ko fa papa bi krama na wura chi ro na e ko ye dey. Wo ko chi Adanko mi. Ya ba teacher na agi Adanko na wo mako hu Adanko no. Asa pa na shi aka ho. Mu hu Adanko no san ye dey. One na ye dey ne mba. E dey ko bon kwan. Charlie esam my punishment count. Charlie akurugu babi owo bia no. Rate na kasa no uni. Nti babi owo bia no. Me say I'll come for you for Madanko. Eti si abia me no ka sisi ala wo hu so wo twem ha pa. Dia pa la ka be. Wo twem ha. And one say me kɔ so straight. Akɔgye Madanko. Na da hu de se wa wi edi. Wa wi. Yanto Adanko no from me sasa na mi so. Satana misa ka meji na chi akɔgye ska akɔta Adanko no foforo. Actually na ojo say media grow ha na. A how pa. Gidi pa. Yeah, that's it. Obetimi akɔ. Yeah, that's it. Obetimi akɔ. Enye izo. Your friend Power G. Yo power. Yeah, can be me kakra. Mpese me no di nkomo kitwa. Me bisa say uko school on. E je be mpa na si ya. Ehyewa up to now ka na yo ya. Tama na mo SHS no. Okay. Me kai say na me sports boy. Na we na ye ye games ni e ba. Un say aya no mo border na. The free be di we kram refi. Like say obi ayi fum ni say you know scatter. Scatter. Okay, we ma ko ye training ama bre. Omo border ni aja. Me boy un say sports for aya na omo ye dey separate. Yeah, sure. The tia and says scatters. That day so me gari mi bibia sa. One am ko busan boys school, one am ko busan say almost can go to aduan ndi. Oh say ni that day me reho ye pa. Ehye me papa. Oh ye dey didi. Me dey areho koda sa. Say nka kopɛ obi gari bi. There be obi are hot. Boys school dey enye is o chairman. Okay, tell na show pa. Na show me pa. Oh okay, mate. Yeah, that's it. My last day I'm sure my final exams. You head you can say head department. Yeah, you head of department, Mr. Bench. Hey, Massa. Appreciation na me visual arts. Appreciation or say your family na me buy me refi. That is na final day or more jako.
But lucky na me day student nti asa me jani fi na ben school kakra. Masa oba e me to bisa me on say SHS so dey wo hwra mu use index number nti Yeah, sure. as a different student bi wo kra wunim ni da. Masa me to bisa me na me say ye mira fi o masa so tropa obu mi ma me nsu ya na me nsu bi da fiti form 1 na me nsu da by final wesi na me hwɛ masa obu mi ma me nsu sa e na ye ade a me ye nsu da. Nti sisi ano ebi a wahu sɛ no so otwam ha sisi ara na de na ɔbɛ My friend na machia na makai say obu mi si ana say oka so kai ya maka say dey mi wo fio nti obu mi ana no na me bisa. okay ati ya da se. So it's a school be SSB SLS week. Okay, yeah. So on Saturday you know, I'm off for Kenneth basketball. Okay. And that night na me and my girlfriend so yeah some antics people chapel hall you know. Ti emua Kenneth all to nyumo yeah na yeah vibe sa me to me butum na yekoto drink kakra be ji ni kakra me to me butum misika nyina yira. Charlie Michelle ya manamsa nti amadde na akra nyame de obi ani agye one ne girl oh Ukwa de odi na ya areho ma. desire Na say get out na mo team support. oh dabi nyame pese me man feel okay E na so wasa so aye crowd. Ati. Way back at SHS, yeah, name house master tag me say minumbi. Like ojina am so sa even or catch parents cry said me smoky. So up to now cry me sa line cry minimi so that is yeah. Up to now I shame my friend aboyibo John. Sa aboyibo. Saboyibo. Yeah, sa Okay, aboyibo. see ana mo Saboyibo ye interview bi ana wo se otwam asisi apa. De pa na nka be catch na de na de be. Oh, me de me ni hweka. Send ye ni susuye. Na Bible crack I say mo nka ba ma ne nye ho. So it as ba me de me okay, but up to now that so ye that so ye me ya. Because na me masters be bring na I don't pay my because some mo nim start me say ye dey me sit but I say that a house master no nko an all the time be ohu a next SHS na from Eugene be so from me Nina and so for sure ne where are you going? Oh yeah, say na say no Ohama doing too much. Okay. Na me ya up to now credit so me ya ba me share na o penyi meet me na hwe so dey say. Aye na o jine girl bi ala. Ala o tata na ba. Oh, there. No, no, crying, man, crying, me close. So, just say, yeah, but I say, precope at once now. But I am, who say normal because nipa bit me share nipa one day, over penance and also a bit time, no reason. So, just say, yeah, but I'm cool. Yeah, that's it. hwɛ nipa di ohia o mpe wasem et for me nya oboni kame de ma me ma ba school se me mra me sua ni ndie teacher ni mpe ma asem o bo so mpe ma asem se on fa me nya hwehwehwe we Monday to Friday me boa okay manya roko Monday Tuesday Wednesday Thursday wan buro ko ne da ade amanya bi am se Friday die me ma school tem timba school first break papa mi ni ti kwa paye o moja say tam o say ne de roko no bebo obo be kase ka na abo ompe ma se mo obo su sire ompe ma se mo Mr. Samoa na mi tue be tua ne ka de o se me mi nye yeda na mawu school ompe ma se mo ba ne hwe ma sa dread we ma dread we Today say why ye? ma foot play 8 Wow. ba me tia isi aba say e international plane na afro Mr. Samoa hwe mani ma me God love me na me kasa nne ya mix na me tua oka Oh. ne ka chiro Mr. Samoa wo tia ba hwe me wo be hwe me so am du be gina yi on ba ma sem o secretary o mpe ma sem ba si Mr. Samoa osimi nye yi Okay. Nti see ano. Say be a interview see ano we say otwam asembe na be catch na de na. o twama na bia na me ye adum na oteto na opira na obi ani asem na me bo na me ya adum na oteto so dia so na afa so because me gina wa hwe na me no Oh. eh So mo say obi fun obi mfun ndwa. ye be fuma kunni asem fuma dwa ya Ene de oye na show pa. no mama ni nka school mu
na me say me sori no say me da ade san na mani agi me sori na aboto bo na me yem ahye me say awurade me kwa me ase akotete omu nyina aka ho bi na nkola bebre mpe school teachers for some guys our lifestyle enye se kam tie na asema na madam ba kubuso e na madam Alonsi oye wicked or bias no problem oh say like nipa de na enso obi yeah sure madam wa asema so be safa so chiwoni o me asema me kai mo comment section obi madam Alonsi bias three garrison basic school Sunyani. no okay They will tell you. Yeah. La be blend about Sunyazo. na mami mi sa me question we na mami fa nko SHS asem na wo kan JHS SHS ni na bisa me. okay SHS no na mo school na ya kan sen why na wo crash wo no so pa na wo media won say ubi so dance for come me can't no me hu twaka kra idie dey am no be crash wo miss media na media ma dey me fa say me kra na ma jinkwa ma dey nyamela ba ubi so mo dia o me can't o me dey ma dey o me kan sen na akire me bi so mo na se me nya hu obi enti o me kan sen la mo comment section o pata go dance for o me can't no okay ati me na me science school me dance na dancer ene so pe na pe ma so pe ma asem ni de me ma me ka tell me say sorry to say o ka tell me say me hu ba de ja mi nti na ma de me ma de sa ba e say de say kura no fa duro na ba ko pe na me wo ba ko pe okay na bet ma body dia na ono like ono shedan feelings ala ni say man say we be na yes man say uti me baba so share man one ne 9 years o mo ti ha me ma me so ti ha ba obi a hu de wo da until say baba you ready so ba me ma me na o review say nti me fa me ba na mo okay o me get them pen pa so the nyam to bo ni why mate no so fe papa okay one fe de all right okay any that was o me so ba mo si bu share Mr. Asama mo kan tell me na me tua ne ka onye sa onye mate onye why ye den kan be ma mate